Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jomar. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Napanaknakak nga uray gayam kasano kariga ti mapasaran. Nunapudno iti tunggal maysa dagiti agin innayat ket madaeranda dagita. Rugyak ti agsalaysay idi nakaturpos kami iti high school kini Risa akaayan ayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Jomar dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Risa, talaga nga di nga ijay kasyudad nga agadal iti kolehiyo? Wan Jomar, gaputa ijay tayan ti kurso akayat ko. Aginadayutan Inakla agadal ijay. Kat ikarik ajak to dadaelan dagiti karikkan ka. Si kantolaan ti ay-ayat uray agin na dayuta. Namnamagday ta. Sigurado akailiw kanto. Uray siyak mat kailiw kan tumat. Ngam kayat ko ti makaturpos. Tapara mat laang dayta iti masakbayan ta. Ay, agyamanak, naka-enrollak matlangan. Hello, Jomar. Naka-enroll ka din? Ito'y kamatlagayam nga agadal iti kolehiyo. Kunak no di kan makita iti mabayan. Ha? Ay, una yung dayta apan nakakalaat mo. O sige mapanakon. Bye. Manulangan nga daw. Mangrugin ti klase. Awagak man kid ti kayan ayat ko. Kailiw ko na. Hello? Ah? Nakaawag ka mat Jomar? Kumusta kan? Nasayat mo, Teresa. Kailiw ka nga minan. Iso nga inawagan ka. Si Kamat. Manulang nga aldaw ti kawan ko dita. Kailiw na kon. Pudnumat. Aganad ka dita Uray si Kamat. Aganad ka dita Kun dinakto ko maisuksukat. Jak to aramidin day ta. Gapota si kalang ti ayatek. Namnamaag day ta Jomar. Agadal ta na imbag. Tapara mo't lang iti masakbayan ta day ta. Wen, ikarik. Si kantulat ta ti ayatek. Umay kan binamin. Mapanta nag-lunch. Kato na. Ilibre na ka di manen? Una, day talaga yan. Rabak ko kadilang day jay. Nakababayin mo't kanayon na kay libre. Oh, day jay manen ni Laura. Kasla sipsiputan na ka rumor ti classroom. Ha? Panagkunak kat kursunada na ka. Tilay bagbagan. Intakit di manganan. Oh, Laura. Umay ka ni ti table mi ka ni Benjamin. Tapno di kag may sa dita. One month ngamin, Laura. Gamay kan. Tag-istorya tayo, kabayatan ti panangan tayo. Agyamanak. Kumusta mo ti panagadal mo iti maikadwa atawan tayo? Amon, nakababain man nga aklunan. Ngam, medyo marigatanak iti may sa subject tayo. Kasta ka di? Wan, mabalin ka di at ulungan na. Amok ngamin apaglaingam day di a subject. O sige, day talaga yan. Mapantayin ton malam yung library. No mabalin, ijay laangan balay ti pangisurwam kanya. Ad-ado ti maisurum no ijay ta. Hello, Risa. Hello? Agyamanak, tasimong bat ka dagos. Kumusta kan Jomar? Nasaya taklat tamat. Isi ka ngay. Kumusta ka dita? Nasaya at mat. Kanayo na mailiwakan ka. Pasensya kan no nasinga ka iti iawag ko. Di kang danag. Saan ka makasinga kanyak? Pasensya ka mat, numan manuak ka makaawag. Makumikumak ngamin, iti panagadal ko. Maawatak. Sapay lang ko mata makaturpos ta iti panagadal ta. Tamadaan tantumatan iti natalgad apanggadan. Wen Ket buklen tanto matan, tera paapta pamilya.
agarapaap, Jomar. Sapay la ko matamatungpal to amin dagita. Basta, pagtali na idon tati kinapudnuta iti tunggal maysa. Wen, namnamaham dayta. Oh, good morning, Jomar. Kumusta ti panagadal mo? Good morning, ma'am. Nasayat no at mamagda. Igagayad ko ti agadal. Nasaya at no kasta, taparaken kamot laday ta. Para itinarimat a masakbayam. Kumusta ni Risa, ma'am? Medyo nabayag ngaminan nga awan-awag na kanyak. No awagak kat di na matsungsumbatan. Nasaya at matlat ta, iho. Nalabit ang makumikom lang. Kasken ka. Maawatak mat kid di, ma'am? Sige, ma'am. Mapana ko niti sumaron ng subject me. Okay. Di mo pa kadanagan ni Risa. Agkita kayong tumatlaang. Agyaman ak, ma'am. Oh my God, Jomar. Sumrak ka. O sige, agtugaw ka pa'y. Thank you, ha. Mabiit lang nga. Mangisaga na ak iti pagsangwan ka. Di ka nagtaktak pa, eh. Sa anak pa mo mabisin. Mabiit lang. Mangisaga na ak iti pagsangwan ka. Sige. Sikat makam mo. Sino ti mawawag? Nirisa mo't gayam. Hello? Kumusta ka, Risa? Nasaya at mat. Pasensya ka na. Diyak na sungbatan dagiti awag kan message mo. Mawatak. Agpadatang min abisi. Igagad talat agadal. Amang ano na kasi nga akmat. Sige, umawag ak tulaangan inton maminsan. Sige. Bye. I love you. Oh, Jomar. Adto yung ti mainom kan makan. Arak mo't dayta. Ken, aguray ka man, Laura. Apay ang nagkiting t-shirt mo. Maan ano nga? Aguray ka. Anya ti panunutom nga aramidan. Awan. Aginom talaang kabayatan nga isursuro na. Dukayat mo nga isuro ka. Saan ta nga ginom? Apay ka di akasta ka, Jomar. Nakaat-atap ka kanyak. Apay, ti ko nam. Adda mauray mo kinirisa? Amok, di na kan subyan dayjay. Sigurado, adan sa bali akayan ayat na. Huston, sa bali mo't ganti panggap mo. Agawid ako na. Di nakpanawan, Jomar. Di nakpanawan. Nakadinday tingar aramidan. Ay, ayatan. Apay ninduron nak. Bakla ka di, Jomar. Bakla! Ura niya pa iti pagbagam. Di kanto agbaligi iti panggap mo. Iso aditakan. Ay, maudin atawan tayo iti kolehiyo. Uwan nga rod. Ay, grabe ti rigat na pare. Hindi ka man. Amok mata ka ba alam di amin na subject tayo? Adalat tamat dagiti pagkapuyak pare. Bye. Pare, kumita kay Jay Ni Laura Baybayam data babae. Apay ka di akas lakaguram mata ni Laura. Saan matidi? Adan na dagsa na makagapo. Bayam. Adan tugon daway nga ibagakkan ka. Nagpintas mat ni Laura pare. Nusak la ko matikayat na. Ang saan mat, tas si matikayat na. Amo na mo't nga dakaayan ayat ko. Gumapay akas jay. Ala, mangantakid din. Ang mga numala daw tayo ti sumaruno subject ta. Anyak kinunam? Aday mawag kanyak. Kat kuna na akaayan ayat na ka. Anya? Asino? Ni Laura. Risa, saan apod no day ta? Podno nga gusto kanyak ni Laura. Ngamjak kayat. Gaputa si kati ay ayatek. Ay ayatan ka man, Jomar. Ngam na insukat na kun ka ni Laura. Awan mabalin ko. Di ka ko mamamatpatikan ko, ana.
Taawan ti relasyon mi. Agyaman hakta pinatkam ti awis ko ita. Kayat ko lati agki daw iti pasensya iti inaramit ko. Nakababain, Jomar. Imawag ni Risa. Kat imbagam kanukon ko na akaayan ayat nak. Ha? Awan ti kastang imbaga. Kayat na kami adadailan. Ngumibagak kan ka, Laura. Saan ka nga paligi? Naku na kanyak ni Risa. Ngaddan sa bali a boyfriend na. Anya? Kasta di ko na. Addan ay ayatan na. Ad-adang ay ayatan na ti boyfriend na itangam itisi ka. Anya? Talaga di ka sumarting, Laura. Anya ka di ti kayat mo? Kayat mo ka di nga ipulong ka kadag iti dadakkel mo iti kastoy nga aramidam. Ah? Agaramid ka pa ilang iti gulo. Apay, anya ti kayat mo, ha? Pangasim, Jomar. Sigurado apag sardingendak nga agadal no aramidam dayta. No kasta nga rod, ornusam ti gulo a pinarnoy mo. Ibabawim na itim bagbagam ka ni Risa. Igaad mo ti agadal, Jomar. Diyak kayat ang madadaal ti panagadal mo, gapulang iti babae. Uwan, Papa. Ikarik dayta. Nadlaw ko nga men akas la mariribukan ka iti kalabas. Ngam di mo mat kayat nga ibaga kanyak. Isuan na panunot ko, nga amangan, no adda diyo nagkinaawatan iti kayan ayat mo. Papa. Noan niya ti parikot yo, sulbaran nyo iti nasayat awagas. Kat diyo iraman ti panagadal yo. Uwan, Papa. Tati kayat ko, ragpatem ti kayat ko apagbalina. Di kag sangit latan. Kayat ko amang nagtiibagan. Pakawanan na, Krisa. Kayat ko adadaalan ti relasyon nyo kini Jomar. Kapot na ay ayatag. Ngam uray gayam anya dar aramidag. Di naklat na maayat. Kapot na sikalat na ti ay ayatan na. Isa pakawanan da ko ma. Nagbali na ka na pudnukin ka, Risa. Amok day ta, Jomar. Iso amamati akan ka. Agyamanak. Ay ayatan ka unay. Pakawanan da ko ma. Kablawan ka, Risa. Kamaon dyanan na. Nakaturpos na matlangan. Kablawan ka, anak. Agyaman ak mama. Jack na ragpati kastoy. No saan aga po iti adu nga anos yung kanya. Congratulations matkan ka, Jomar. Thank you. Ala, umuna ako niti kotse. Sumaruno kayo adagos, taag silibrar tayo. Uwan mama. Jomar, pasensya ka na sa anak-anak ka-attender iti graduation mo. Sana bale. Tinapatag kat nakaturpos ta adu ha. Ay ayatan ka, Jomar. Ay ayatan ka, Mat. Risa. Naragsak kaming agpadpada kini Risa akaayan ayat ko, Mr. Lonely. Kunaklakid din no agbaligi ni Laura amang perdi iti relasyon mi. Nga magyamanak, tanagbalin lata natibker ti ayan ayat mi. Ita, addaan kamin iti natalged apanggedan, ket plano mi betten ti agsimpa. Tuy pagayam mo, Jomar. Jomar pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Pudno launay, ano na pudno ti panagayatyo iti tunggal maysa, dumteng man dagiti panubok, natibker tulatta. Ala, ituloy yo, ti panangipaterg, ken panagayatyo iti tunggal maysa. Tapno agtuloy latamat ti natibker, asinangal yo nga ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jomar, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.